دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 6 مارت سال 2026 می باشد. قرار داریم در نزد درخت خرما و بسیار آدما پرسیدن که درخت خرما بریدنشون نشون دهید. درخت خرما همچون دیگر درخت همچون سیب همچون زردالو بریده می شود. زردالو کاشته شکل باشد این را هم موبایلش رو میکشیم این که یک لیتر مونم اگر با خوب من از ما میبرم میبینید همین خرمایی که میبینید این 4 ساله میباشد و همین که میبریم من این یک تا پایان اومده دیگه دیدید همین به من در کار نیست کسی پایانی نمیبندد یا که بندم نغز نمیبندد ما هم رو گرفته میپرتویم من که گرفته میپرتویم بعد من مایده چکایی که در داخل است گرفته میپرتویم چون که عادتا خرما در بیرون میبندد من مایده ها رو میبریم تو اینکه ما کارمون آسان شود مایده ها رو میبریم من بینید من بریدیم خرمای ما خرمای بدانه است خشک کردیم به نهایت خرمای بهترین دنیا شد و خرمای ما باید همین نهاده هایش قبط به قبط شود یکم قبط دویم قبط من اینش را میبریم من این در کار نیست بسیار پایانی بدرفتگی اینش را بریدم میپرتویم و این مایدکاشو نیست میبریم چون که این با ما قوه زیادی استعمال میکند و قوه زیادی استعمال میکند و خرمای ما کلان نمیشود برای این بینید اینقدر نزدیک آمدگی است ما این رو کشاد کردن ما در کار همینش رو میگیریم مانا اینجا کشاد شد دوام میتیم انه نمیبینیم این آمده است و بلو رفته است این بینید نهاده خوب برای ما آمده است این رو ما من که از یک بینید من همین نهاده بیرون است از این طرفش چشمک این طرف رو نمیبریم و چشمک اینجا میبریم نشون تید نزدیک آمده من این چشمک رو دیدید من این رو از اینجاش میبریم تا اینکه این چشمک ما این طرف رو باید یعنی که هرچی بیرونتر حرکت کند همقدر خوبتر میشود من این مایده رو میگیریم چون که اینو نمیبندن تنها ضرر میرسونن آزادانه داخلی هیکلی درخت شدیم ها من ببینید این مایده رو میگیریم این مایده یکم فایده نداره من اینم در داخل است میگیریم توزه میکنیم من که ببینید من اینجا یک قبط هستم بازیمو انا این با این نزدیک است این رو از اینجا میگیریم من دور شد دیدید من که خودتون فکر کنید وای طرف چیکار شد این طرف شد انا ببینید انا من برای ما در کار نیست چون که این البته بالا این نودا خوب است دویم قطار ما در بالا هم کنیم میشود این رو میگیریم من ببینید درخت ما کشوده شد آفتاب داره شد به نهایت خوب شد مایده ها رو که گرفتیم خودش الکه میگوید چیکار کردن در کار انا نوکش رو چیکار کردن در کار بولش رو یک تا لیتر مونده کلتا میکنیم دیگرش رو از کلتا میکنیم حاضر ما یک چیزی نداریم که ما با شما نشون دهیم که چی گیریم اینو رو من گیرم چیکار کنیم یک تا لیتر در بالا موندن در کار لیکن ما افسوس که قیچی دراز نداریم بعد قیچی دراز این دفعه میبیاریم قیچی الکتریکی هم نداریم چون که باید قفص است و بریدن در کار خلاصی گپ همین قطار دیدید من هم خیلی جدا مونده همین بالا من دیدید میمونیم میبریم و ها اینا میمونیم که بالا این طرف رود این موبایل آمده است این رو میگیریم بالا این آمدگی آفتاب دارم میکنیم و خلاصی گپ هم خیلی میکنیم که انا نوکش رو بریدم خرمای ما آفتاب داره شود کشوده شود این خرما من همینجا نوکش رو میبندد
бенавад бисёр мебандад, хурмои хуб аст. Ман ба шумо тавсия медодам ки хурмоҳоятонро албатта хушк кунед. вақте хурмо бисёр мебандад, бечора беиззат мемонад, беҳурмат мемонад, ҳамин ягон беобрӯ мемонад, ҳамин хурмои бечора болошта майно хурда хо меранд. шумо ҳаминро як кор кунед ки хушк кунед хонатонда, бениҳоят моли бомаззаи калон мешавад. ҳамдора нази ман ҳамин боз буридани хурмо, боз ман ин тараф як камтари нишон диҳам. ман майдакон намебандад, инора гирифтема. ани навдоро бинед. ани навдача, ани навдача. ва ин навда омода расидагӣ. ин навдачаро мо мегирем. ба якдигараш нарасад. ва ане хеле ки омад, аллакай берун нею мо болотар қайчӣ мекунем ки боло равад. чунки ин аллакай берун омад. ва мо кифоя аст берун равияш. анаку болотар равад. анаку боло меравад. инро бинед, ба ин наздик шудааст. инро якташа бисандар кор бинед, инро гирем. ин ба якдигараш халал нарасонад. инҷо нест. ҳамхел наздиктар биёр. бинед. якум мо навдои шикастагиро мебинем. ҳамин шикаста пушт рафтааст. инро мегирем. албатта ин дута ба якдигараш якташро мегирем. инашро мегирем, чунки дар болои ин хоб аст, он қадар офтоб намехӯрад. ва инашро мегирем. тунук кардем. инро бошад навдои беҳтарин аст. мебурем, ин ба боло меравад. ин мо банро тоза мекунем. инҷоро тоза мекунем, чунки ино намебанданд. ман аз таҷриба медонам ки ино намебанданд. мана инҷоро чӣ кунем? инҷо мана инаш зиёдтӣ аст. бинед. он бо байнда бисёр ҷангали бад шудааст. мана ҷангалро мо якташа гирифтем. офтобдоро шуд. ин қисми поёниро мегирем ва ин болорафтагӣ инро мегирем. инашро бошад ба самти берун равон мекунем. ана ҳамҷорони азиз, беҳти ман чӣ қадарашро гирифтам, офтоб даро кардам. ина бинед, ин боло рафтаги инро мегирем. инҳоро тоза кардем ва соҳиби як дарахти хурмои олиҷаноб шудем. ҳамҷорони азиз, ман гуфтам ҳамонам ки ман ҳамин ниҳоли хуч аст. аз ин ниҳоло як 200-300 дона дар хона дорам барои фурӯхтан. 4 сомонӣ. мебинед, ино аллакай чумчуқо мехӯранд. соли гузашта шинода аз рӯи замин буридагӣ будам, имсол ин қадар шудааст. ина бинед ки агар шумо дар гирди заминатон шинонед, гирди замини шумо чунон мустаҳкам мешавад ки ҳеҷ кана медорад. ҳамҷорони азиз, дар паноҳи худо бошед. ман ҳамин буридани ниҳоли хурмо, болояшро аз сабаби он ки ман буромада наметавонам, болояш ҳамин ки якта лидера мемонеду, якта лидера мемонед. ҳамон лидерашам калта мекунад, дигараша бо ҳамин хел, ба ҳамин монанд, бо қабат ба қабат мемонед. кадамаш боло рафтага аст, бисёрашро мегиред. ман ҳамин мегирем. ҳамин боло рафтааст. ин дигар паҳлӯ намерад. ана ино паҳлӯ мераванд. ана аз ман нишонтиҳам ба шумо. ана иноро мо мебурем. ана ино аз ҳаминҷоаш мебуред ки берун равад. инашро нест. ана ин дута лидерро якташро аз бехаш мебуред. ана дута лидер, якташро аз бехаш мебуред, якташро ана аз инҷо мебуред. аз ин поёнашро калтатар мекунед. ин ду лидера шуд. инашро ҳам нест, ҳамихел мекунед. хайр, мефаҳмидагӣ одамро фаҳмиданд. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.